andiboni mntana uzonje haleluya ayizongekho uyanifunde haleluya haleluya mamele uthixo amen mamele abantu khona into esawuthetha ngayo thixo amen uba kwisithili haleluya esingesiso sami haleluya esingesiso semvuyana amen esisasalo mhlawumbi mnye lo mntu thixo azathetha naye namhlanje amen haleluya mhlawumbi mnye okanye ngaba babili haleluya kodwa kufuneka ufunde into wena kungathethwanga nawe namhlanje haleluya kule nto izawuthethwa kulo mntu mnye okanye babili haleluya because izwi kaThixo lingangaqondi ukuthi songa kodwa liqonde emntwini definitively liqonde emntwini haleluya uthi uthetha nomuntu incwadi kaIsaya uthi ukuze umuntu wakhe angamgqitheli angamlahleli haleluya nangoku ndizawuthetha nomuntu ngezwi kaThixo incwadi kaJohn 1 haleluya John amen haleluya nisekhona abangcwele sonke musine umnandi ndingathokoza relaxani manikhulekani sizawuncokola banguthixo haleluya izinto uthixo ufuna sizenze haleluya ngezinto thina esimele ukuzenza sizenzele abantu uthixo haleluya masiveke kumntu oyifumeneyo sahluko sokuqala siqala kula vesi haleluya incwadi kaJohn uJohn omkhulu ke lo uthetha ngayo funda kuYohane ichapter yaqala ivesi yaqala ehla verse 1 kunesihloko ulizwi waba ngumuntu verse 1 waba ngumuntu ulizwi waba ngumuntu ithi kwathi verse ulizwi waba ngumuntu haleluya ngathi ngumuntu inyama haleluya okay izawutsho kana okay uthi ulizwi ulizwi waba ngumuntu ulizwi waba ngumuntu okay masidlu ekuqaleni kungekazalwa wayeselekho ulizwi. Ulizwi lo wayekunye noThixo naye ngokwakhe enguThixo. Yena wayekunye noThixo kwasekuqalekeni. Izinto zonke zadalwa ngaye, ngaphandle kwakhe akubangakho nto idaliweyo. Indalo yonke yaba nobomi ngaye, baza obo bomi baba lukhanyiso eluntwini. Olukhanyiso lukhanya ebumnyameni,
kwaye ubumnyama abuzange bukoyise ukukhanya kwalo. Hallelujah. Ekuqalekeni ubekho ulizwi, waye ulizwi ekuye uThixo, waye ulizwi enguThixo. Yena lowo ebekho ekuqalekeni kuThixo. Izinto zonke zabakho ngaye, engekho yedwa, akubanga khonanye into ethe yabakho. Kuye kwakukho ubomi, baye ubomi obo bulukhanyiselo lwabantu. Ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni, basuka ubumnyama abaluqiqa. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through him, and apart from him, not one thing was created that has been created. In him was life, and that life was the light of men. That light shines in the darkness, and yet darkness did not overcome it. Hallelujah. Yeah. Yet darkness did not overcome. Hallelujah. Okay. Itendi nomdlalo ngobola ngithi ushuma. Hallelujah. Hallelujah. Ngizilonga ukuthetha nje. Inkosi yamayisikele. Hallelujah. Ekuqaleni wayekho ulizwi. Waye ulizwi enguThixo. Hallelujah. Ekubani ekukhona. Hallelujah. Zonke izinto zibe khona ngayo. Hallelujah. Mhlawumbi zikhona izinto wena namhlanje ozifaceayo. Seems like iyaqala ukwenzeka lento. Hallelujah. Okanye iqaleka kakuwe. Hallelujah. Kanti ikhona indaba apho yaqaleka khona. Whatever thing esifilayo neyenzekayo kuthi ayiqalanga kuthi bazalwane. Kukhona umuntu eyaqala kuyo. Hallelujah. Disho lento siyenza yokukhonza siyakholwa mos mungu ndithi siyakhonza. Hallelujah. But asiqali into. Asiqali indlela. Kunomuntu owayiqalayo le ndlela. Inkosi kaMansikale. Hallelujah. Bazalwane bakale ndithisa ngoku. Hallelujah. So uba kusithiwa ekuqalekeni, that means everything is got a point of starting. Hallelujah. Kune point apho iqala khona. Inkosi kaMansikale. Hallelujah. So sikobubomi ke bazalwane bokukholwa, bokukhonza. Hallelujah. But thina siqalanga. Why isithwala ubunzima obungaka bazalwane? Ngokungathi le nto iqalwa sithi sinamadoda ahamba phambi kwethu ayimizekelo yalento silandela yona, lento sikuyo. Hallelujah. Hey, inamandla manje lento bazalwane. Zingaphi izitori odibene nazo esibhalweni? Amadoda lithi iBhayibhile mos mandingathi lithi iBhayibhile mandibeke ecaleni indawo ukuthi because ngizangibuza ingane eBhayibhile andizokwazi ukubeka into esinasahlobo. Hallelujah. But kwincwadi esizifundileyo for ukufumana information ithi amadoda ayihamba noYesu angabapostoli. Hallelujah. Athi xa ebulawa akavumi ukuthi axhonywe emnqamlezweni zandla zenjeje, afuna ukuthi inhloko yawo nje ijonge ezantsi. Hallelujah. Bafuna ukuthi inhloko zabo zijonge phi? Ezantsi. Athi akanawufa njengenkosi yabo. Hallelujah. Inkosi yamayisikele. So namhlanje kunobunzima obuthweleyo phezu kwakho. Hallelujah. Apha ebomini bakho njengoko usipho uvala ukuthi hallelujah. Apha ebomini bakho njengokuphila. Hallelujah. Kunezinto ongamangala. Hallelujah. Ukuthi utheni lento zikwehlela. Why zifikela kuwe? Hallelujah. Why zisenzeka kobakho ubomi? Hallelujah.
Xa isenzeka le nto empilweni yakhe iba ngathi ingathi komnye umuntu sangeyenzeka ingathi ayenzeki kwabanye abantu. Haleluya. But mandukukhumbuza kunendoda eyaqala le ndlela. Yasibonisa ukomelela. Haleluya. Yasibonisa ukuma isibindi. Inkosi ke mayisikelele. Today bazalwane, if ever sine testimonies, haleluya, sinobunqina ngezinto ezehle ebomini bethu. Haleluya. Uthatha uPaul kwenye indawo ekunzima nokuzithetha ezinye. Haleluya. Bazalwane, uthi uPaul ezinye zazo kunzima ukuzithetha. Andakaxoxa uPaul. If usinganixelela izinto esidlule kuzo amanyundululo esidlule kuzo. Hallelujah. You will be surprised. And mhlawumbi you will never recognize mina njengomuntu onokushumayela phambi kwakho. Hallelujah. Because you don't know indlela endihambe ngayo noThixo. Andiqala indlela bazalwane. Ndihamba indlela eseyanjini. Hallelujah. Ndihamba indlela eseyitheni. When ucinga pharmacy vele saba perfect. Hallelujah. Amen. We are far, very far to be perfect. When you feel lonely, hallelujah, you feel lonely, utterly lonely. It's like no one in the world. Hallelujah. Everything is against you. Hallelujah. I think it's the good time. Hallelujah. To speak with God. To search your faith in God. Hallelujah. Sikhona izinto Tata usole so icabangile uthetha noNkulunkulu inhliziyo yakho ibuhlungu kwenzeka iziphumo uqoqa ukuthi esomandla yabona akwaba bendingayicinganga ke le nto. Hallelujah. Sekwenzekile. Inkosi ke mayisikelele. Hallelujah. Sinaza nazo netyiwa. Ufuna ityiwa? Bakhona abathandazeli betyiwa. Ufuna intambo? Bakhona abathandazeli bentambo. Hallelujah. Bakhona, hayi bakhona. Andibagxeki bazalwane benza ngoba baqala izinto zabo. Hallelujah. Kodwa thina siqala into. Hallelujah. Asiqali into bazalwane. Sihamba lesiyanjini. Hallelujah. Sayiqalelwa le Calvary. Sayiqalelwe Calvary le. Asikwazi phela siqale ngephezu kwayo. Yona lo lithi iBhayibheli ongangena ngalo isango. Lisela nesiyana. Ngoba ungena ngandawo yimbi. Bazalwane linye isango. Lithi iBhayibheli wayekhona basekuqalekeni. Ngompilona namhlanje kufanele aphinde abe khona. Hallelujah. Singokola ngoYesu wazalwane waseNazaretha. Hallelujah. Ndijonga ubomi bakho manjonga isituation ophila kuyo. Khona indoda amadoda encede amadoda ngaphambili. Hallelujah. Ayinceda ngamadoda kuphela mama bancediwe pha ngaphambili. Mama bena 12 years benethombele igazi. Bancedakala. Just only a minute. Abazana bangena ngasemlanjeni. Ovela uthphakama thatha ukhonkola kwabo. Hey wamangala. Hallelujah. Nendoda ifanele iyongena kazi emlanjeni xa uqotha amanzi. Ayangena echibini. Chibi lama St John's. Hallelujah. Ayangena. Bantu yezihamba. Yahamba. Ayabisangena. Ilinde umuntu ozayifaka echibini. Ayabisangena. Wadihamba. Akaphelele ichibi nawo. UYesu waseNazaretha. UYesu waseNazaretha. Uyindoda yasiqalela indlela. Hallelujah. Asiqale indlela bazalwane. Amen. Asiqale into lithi iBhayibheli wayekhona. Hallelujah. Amen. Sesekhona. Inkosi kaManisikelele. Hallelujah. Jonga isituation yakho. Uthi ufuna ndikwenzele ntoni? Ufuna ndikwenzele ntoni? Hallelujah. Christianity is being twisted somewhere. Ingathi magic. Asiyo magic le. We are not doing magic here.
Hallelujah. So much we can't just we just pray ukuthi God akunika imali. Asoze bazalwane asithandazele ukuthi Thixo anika abantu imali. Asiyenzi lo. Asithandazele ukuthi Thixo agcwalise wardrobe yakho ngempahla okanye agcwalise ifridge ngokutya. Asithandazele lo nto bazalwane. But we pray that you have an initiative which kulekelele kwenzeke. Avula amasango avaleke. Hallelujah. That is our God. Hallelujah. Soze akuyekele ukuthi lethi Bible akalilali kuze. Hallelujah. It's always on God. On us. Hallelujah. Today, ifakiwe le noma dimame. I don't understand ukuthi kwenza njani. Hallelujah. Iyona nabantu bagaba amabandla. Aphume kule akwenzeki. Aphume aye kwenye afike nakule akwenzeki. Asoze kwenzeke until uthatha inyathelo. Hallelujah. Uthatha step forward. Nothing will happen. Hallelujah. Until uthatha inyathelo. Ngose mayisikele. Because uThixo wethu nako. uThixo wethu una ithi iBhayibheli izinto ezingenzeki kubantu ziyenzeka kubani but ufuna wena uthathe lo ngadeva kayi inamandla bazalwane haleluya iyavakala ne Oh yes. Hallelujah. So sikhonza uThixo njani sikhonza uThixo wasiqalela indlela uba wakwazi ukubethwa emzimbeni wakhe. Hallelujah. Waziva inhlungu singobani thina. Hallelujah. So we have the same feeling. Hallelujah. Lithi iBhayibheli uma ezawuthandazela umuntu uJesu ebesikwa inimba ebeyifila ipain yalomuntu. Hallelujah. Hallelujah. Ebeyifila ipain yalomuntu. Because then you will pray that person. So then you then you take a step forward. For the looting with funa. Akwazi uthandazela imoto ungenzi nomnyakazo welenasi. Enza umnyakazo welenasi nyani ufuna imoto siya uthi xa bona bathi uyayifuna lento. You understand? Wenza lenasi, wenza license uthi kwa imoto ube nemoto. Hallelujah. Enza umnyakazo. Hayi ngifuna bayithishana. Hey, nasi isikolo. Uthi uyakubona ufuna bayithishana, ufuna ba something, ufuna into ebomini. Phuma. Hallelujah. Uthi to akulekelele kulento akubona ukuthi unomzamo wakhe. Hallelujah. Inkosi mayinsikele bazalwane. Hallelujah. Abantu bamka uthi ko bamenza. Andihamba benza bamenza ntoni na. Andiyazi babenza ntoni bamkoparate kanjani bambona kanjani uthi. Hallelujah. Ube khona. Lithi sikaThixo uThixo wayinothetha ngomlomo ta. Athi makubekho umuntu asuka abe khona avumbuluke emhlabeni. But lithi iBhayibheli wambumba. Hallelujah. Amen. Wambumba. God is all power. Hallelujah. He is all power. He can just speak and umuntu abe khona. Hallelujah. But wambumba. You take any initiative. Hallelujah. Wakuka ngamadola wenza umuntu. Hallelujah. Who are you? Kuthina. Hallelujah. Awusoze uthethe ngezwi izinto zenzeke. But you take action. Izinto still. Inkosi yamayisikelele. Hallelujah. Kunesifo kuwe emzimbeni right now. Inkosi yamayisikelele. Ngenye ixesha kungenzeka kubhukeke uthini uThixo ulinde wena. He's waiting for you to call him. Hey, yenakala. But uThixo ulinde wena. Uthi umrecognize ukuthi ukhona la. Hallelujah. Amen. Inkosi yamayisikelele. Thika nenza umzekelo ngenye imini ndithi amadoda amabini eEmmaus ayadlula ahlanga endlela. Angola ngaye uYesu. Just you call or you mention his name. He's available. Hallelujah. Uthi madoda ndithetha ngantoni because bathetha ngaye. Izinto abazine zithetha ngazo. Ufuna ukumqonda bayamrecognize.
Hallelujah. Kanti akamrecognize. Athi ngaba ngumahamba apha wedwa. Into ezinkulu kangaka ezenzekileyo kule ndawo awuzazi. Hallelujah. Amen. Awuzazi into ezinkulu ezenzekileyo. Mhlawumbi nawe azenzeki izinto. Hayi. Kodwa nangu apha ecakwakho. Ulinde wena. Hallelujah. I don't know. Awuqala indlela. Izinto ezenzeke ebomini bakho brother. Khona omnye umzabane ezenzekileyo kuye. Kodwa ukwazileyo umphumela ngapha. Hayi ngoba ebhetele. Hayi ngoba ethandaza ngcono. But you recognize ukuthi hayi man. Kunamandla la. Hallelujah. Endaba na. Inkosi yamayisikalele. Kunamandla endaba na. Hallelujah. Amen. Now udinga ukurecognize because most of the time siyalekisa abazalwane uku-understanda into esiyiphetheyo, into esihamba nayo. Hallelujah. Ngubani lo sihamba nayo? Siyalekisa. Zikhona izinto eziye zisithemba okanye zibangela ukuthi sifuna ukuncipha ukhona ngenxa sofuneka sibonakalisile. Hallelujah. Amen. Because Jonga, kuja kuncaba amadoda akholwayo. Kuthiwa hamba sihambe sobhula. Ithi hayi nami ngincamile makuyiwe. Kuyobhulwa. Hallelujah. Uzulekise ukurecognize. Isona abantu ukuthi kudala ngithandaza. Khawunzule. Bazalwane no. Andiyazi uba ngiyayibeka kanjani. Uyazi ukhona ukuzi-understanda xa uthandaza ufumanise umthandazo uphela apha. Uyabona lo mthandazo Jonga ungabila uthi xa uthandaza but uva awuyanga ndawo lo uphela. Hallelujah. Uyawuva uyabanda kuwe but omnye umuntu xa ejongile uba hey man unokufeel izulu but wena you feel inside you that man lo engathola apha. Ayi bazalwane neyivaleni njani because ka une connection yaziva. When you are connected you feel it. You feel it that you see now ungekathandazi ukuthi you feel the presence, you feel the connection. Uyabona ngo I'm connected. I'm not far, I'm here, I'm connected. Hallelujah. Siyafuna uzilothi isezo zinto. Mhlawumbi ngeimini you feel yourself shaking and you feel you are all over in your mind. You don't see anything but God. Hallelujah. But you don't know what is happening in your presence. Hallelujah. You must understand when God is appearing in front of you. When God is here. uNkulunkulu efuna uthetha nawe ngalomzuzu. Hallelujah. Yona nto uNkulunkulu ukholwa kwethu bazalwane asikuthi sithi abantu babe perfect. But sifuna if you are a Christian you must be Christ-like. Yeah. Hallelujah. Yeah. If you are a Christian you are Christ-like. Hallelujah. Sifuna ufuza bani? Hallelujah. Amen. Yilo nto bazalwane siyenza. Senza umuntu ozawudibana noThixo akufa. Asenzi. Hallelujah. Senza umbutho apha. Hallelujah. Senza icawani asifika icawini enkulu izovela nesi asenzi loo nto. Senza umuntu ozawudibana noThixo uthini? Hey! Yeah. Usaphila mani usive ukuthi une connection nasekhaya. Wagoduka siyazi ukuthi ugodukile. Siyazi ukuthi ugodukile. Singabiki imiba nobuzi. Hayi awuyasela umamkela ke Thixo. Awuyasela umamkela. Bazalwane sibe silalazi xa sithethana. Kodwa sifuna umuntu ozawudibana noThixo uthini? Uzaqhithisa endleleni. Uzaqhithisa njengomntana xa ifuna ukuhamba akasuka phakama hambe kodwa uqale isithe aguqe ngamadolo azabe ubambela ngezinto athi akwazi athalazela bheka apha adahambe umntwana uqinileyo. Hallelujah.
so sinjalo uKristu. Hallelujah. Noba singaba ngamaqhego sibe nenhloko ezimhlophe singabayi but sisengabantwana kubani. Hallelujah. That's why when mhlawumthandazo wakho ngangafani nowami true understanding yami uthini. Hallelujah. Because ndizazi ndingumntwana kaThixo, when I need something I tell God that uNkulunkulu ndiyidinga le. Njengabantwana abantu abamabanteki xa befuna something, Tata ndiyifuna le, ndifuna le, ngekuphela kwenyanga ndiyayifuna le. Hallelujah. Hayi nganama le, hayi ndiyazi but ndiyayifuna le. And I make sure ukuthi ayifumane xa ifuna. Hallelujah. So that's how we are to God. We are His children. Lithi iBhayibhile ngophuthi xa umntana wakhe efuna inhlanzi amnika inyoka. Uthi nikhohlakele eminjini yabanika abantwana benu izinto ezilungileyo. Uyasazi ukuthi basikhohlakele but sinjalo nje sikodwa siyabanika abantwana bethu into ezilungileyo. Who are we in God? Hallelujah. Amen. Singabantwana bakaThixo bazalwane. Asiqale nje. It's in every situation odingishana nayo. It's in every situation oyibonayo phambi kwakho. Uyazi ukuthi ayiqaleki nayo. Kajonge le nto uhamba nayo. Kajonge le nto uyiphetheyo. Hallelujah. Amen. Kajonge lunga kuwe. Hallelujah. Hallelujah. Hey. Abantu sebekhathiwe Tata. Ubona abantu belala nezinephu zamanye amadoda. No. Umama zangu lale naso nesinephu sikaTata. Kodwa lezi sinephu soTata onyini. Hallelujah. Bayi banezipelithi zomangconde. Isipelithi somyumfazi. Ngaske ndifake isikalo sithembela. Hallelujah. Fake somkamu. Hallelujah. Sindifake isipelithi sakhe apho ubuso bakhe. Hayi umnyumama. Nkosi yemayisikele. Amen. Imikhube khona because abantu bakhonziswa izinto ibe ngathi kunamandla kule. Thongela umkhweli ifoto yoMtata ongenziwe elikhaya. Owalapha kwelikhaya ukhangela unyama kho foto yakhe. Ingathi akayodwa phikana. Hallelujah. Nkosi yemayisikele. Imikhube khona because abantu bayakhonziswa. They don't understand. Asiqala indlela bazalwane. Yabona umuntu uqaza uqala indlela uzaza nezinto zakhe. Hallelujah. Umuntu xa uqala indlela uzaza nezinto zakhe. Hallelujah. Bazalwane sikhona izinto abantu bangenazenza asiqala indlela. Lesi yanje. Opholi babebulala amakholo. Ewathuthisa. Lithi iBhayibheli. Ekugqibeleni uthi uPaul uthi wabona nje. Ekugqibeleni uthi wabona nje. Khane sithi kuzabalula bazalwane. Khane simxoxisele. Sithi mamkeleni uYesu. Hallelujah. Izinto sesande xa ungena enkathazweni. Hallelujah. Uyangena nawe. Akakusinga phandle. Hallelujah. Usathana jonga, usathana ukwenza izinto, ukwenza imikhuba. Uthi ungena entrongweni nami ngaphandle. Athi wa. Hey, kawucinga uyasibuza bekutheni sengiyenzele nguphi usathana lo bekwenza isinto. Akasekho enkambo wakho ku awusamboni. Kuwe ngokusolayo uwedwa. Selemele ecaleni usathana. iBhayibhile lithi uJesu ungena nawe. Hallelujah. Ungena nawe. Sinathi sesibazalwane akukane noma ungangena etrongweni uyangena nawe. Hayi. Uyangena nawe etrongweni. Hallelujah. Amadoda ayivalele etrongweni. Sisuke ingcambo zetrongo zavuleke. Because hamba nendoda yamadoda. Akho situation man uJesu wethu angangeni kuyo. Control the situation. Control the situation. I think we call him the Korean message. Hallelujah. Eyakho le message namhlanje. Imfuthi eyakho le message namhlanje. God is talking to you. Hallelujah. Amen. Inkosi kaMayisikele. Akosimo uThixo angakwazi ukuqhubisana naso. Akosimo my brother uThixo angakwazi ukuqhubisana naso. Zinsuku zolahlekiso ezi. Zinsuku zolahlekiso. Hallelujah. Zinsuku zantoni? Zinsuku zolahlekiso bazalwane. And
abantu bolahlekiso banemali yokwazi ukumarket ulahlekiso lwabo. Hallelujah. Balumarket bekhipha pamphlets bantu banikwe, hey, there is a healing service, there is what here, baze balahleke bayapho. I was wondering Tata, kunendawo apha engiyibona every day kushunyayelo thina ubuswa amadimoni, kukhutshwa amadimoni. Lama demon adelela kangaka lo mzalwane uncikele ndoni kule cawa. Every day kukhutshwa amadimoni ayadelela ubuthixo. Asinahlala bazalwane uba likhona namhlanje lakhutshwa andithembi level zayo balisekhona. Hayi iBhayibhile liyamka. Hayi unyaka uphele ukukhupha amadimoni. Unyaka uphele. I want to respect phofu mhlamba kwathinto kulo ndawo. Because uThixo akazuhlala endaweni engcolileyo. Hallelujah. Amen. Because kama insikelele. Hallelujah. So lixesha abazalwane ukuthi sike singalahlekiswa. Uphuma inkawa mkhulu wena Tata umonakala. Phuma inkonzo umfundisi aqokelela abazalwane bakhe bangene ezimotweni babheke kwinkonzo apho kukhutshwa khona amadimoni. Shini madoda. Dibukele lento isenzeka isihlalo ngehlalo. Madoda. Kanti sikhonzani? Sikhonza bani? Hallelujah. Sikhonza njani? Bazalwane akunakhutshwa amadimoni kule veki apha enkonzweni. Aphume. Sithandazela abantu uphuma amadimoni nakule veki zayo. Kusekho kwase people bazokhutshwa amadimoni. Basena amadimoni. Nakuleya izayo iveki nakuleya unyaka uphele amadimoni imbutho mosile. Imbutho mosile. Upilo Thixo simkhonza. Le basiqhubeke baze basivuleke lapha engqondweni. Umqondo wethu ukhanye. iBhayibhile. Hayi bazalwane. Ikhona ivesi phanga esathi kule vesi esifundi. Khayifunde la vesi. Ithi because ukhanye ubumnyama sakuqiqa ukhanye. Sewufikela ukhanya but ubumnyama bakuqiqa ukhanye. Hallelujah. Amen. Ayithola bazalwane vesi. Ukhanyiso ke olo lwabonakala ebumnyameni. Ukhanyiso lubonakala ebumnyameni. Yes bekumnyama ungazinto kwavela ukhanyiso. Hallelujah. Wakhanyiseleka. Bathi sewukhanyiselekile ubumnyama baphinda bakuthi mba. Basuka ubumnyama abaluqiqa. Usebumnyameni but usawukhanyeni but ufuna ukuba sebumnyameni. I understand that. Usawukhanyiselekile kodwa usafuna ukuhlala ebumnyameni. Ukhanyiselekile. Kufana noba sibe lapha bazalwane. Kufana noba sibe lapha. Ngoba silapha nje. Kube abazalwane abathi bamkholela uKristu phakathi kwethu. At least noko sewuneminyaka uvile imfundiso zifundiswa. Ehamba njani lento? Xa sengakini usabotshwa ngendaba. Madoda indoda isinto sintaba esinqeni. Ihamba nje botshiwa apha esinqeni. Khathwe zintaba. Hallelujah. Uphi Jesu? How do you take him? Mthatha kanjani yena? Okay, sesikhona kintambo slide. Yasikholelwa nazi zona ziyabonakala. Uthini ngoYesu umthatha kanjani? Umbona njani uYesu apha empilweni yomntu? Hallelujah. Khawuthelekelele wena uYesu lo umthatha njani? You believe in intambo yona ke nasesinqeni. Ndiyava ke seyikhona lapha esinqeni esinye abanye Tata izitha siqabana zeworship. Intambo emzimbeni. Uthini ngoYesu? Umthatha kanjani? Hallelujah. Ungena ndalo uYesu apha empilweni yakho. Ufike enzini. Hallelujah. Amen. Ixesha abazalwane lokho. Mina ngiyathanda ukuhlala nabantu abayivayo intetha. Okanye xa bangayivayo bayibuze. Yabona eza session zapha neveki zobuza. Mhlawumbe bakhona abantu abane questions. Hayi yabona ke ngole into. Hallelujah. Ndafuna ukuqonda ukuthi zikhona i-chances zoba nibuze imibuzo.
Haleluya. Asisinigceki ukuthi sanozenza xa ungayazi ukuthi uyenzelani ubuze. Haleluya. Niyenziswa nikhonzisiwe. Yes, nikhonzisiwe. Anisukanga ngazikhonzela, nikhonzisiwe. Haleluya. So nabanjisa izinto ezingeziso. Inkosi kaManyisikele. Amen. It's Jesus plus nothing. Jesus plus nothing. Not Jesus plus amanzi. Not Jesus plus. Not Jesus plus. But it's Jesus plus nothing. Amen.